دقل برز پروفیسور دکتر حسین باجی بسپور پیوندین نابدولتی لأنقره گوتو بیجه که درباره وی مشاره دیکن برز باجی ایوار باش تو بخیراتی جبو کردستان 24 شما امریکا رازینا بیتن F-16 یان بده ترکیه سدم چنه؟ Şimdi müzakereler devam ediyor. Danusandın domen biryarakim so gertekez nine le dere te xwastin Swêd û Fînlanda bin endamên NATO nîqaşî li ser vê berdewam in li Tirkiyê jî rojevê diyar dike. Her wiha dixwazin Fînlanda û Swêd bawekî cuda cuda dosyayên wan were helgirtin. Li ser dosya F-16 de jê eger Tirkiye di rê bide ew her du welat bibin endamên NATO dibe ku pirsa F-16 were çareserkirin. Lê dixwaze vê niha li ser Tirkiye wek fişarê bikar bîne. Di wê baweriyê de ku kabîneya Biden F-16 yan bide Erdogan? Biden yönetimi aslında rêveberiya Biden siyaseta rêveberiya berê didomîne, siyaseta Trump didomîne. Taybet li ser mijara sistemên S-400 berdewam dibe. Encamên fişarên Amerika li ser S-400dan encam negirtin wê demê dorpêçên kat sal li ser Tirkiye hatin danîn û dorpêçek hate danîn li aliyê din pêwîstiya Tirkiye bi firokeyên F-16 heye dixwazin bikirin û nû bikin eva ji bo hêzên esmanî yên Tirkiye gelek giringin eva dosyayekî giring e mijareke nîqaşe lê biryara dawî hê nehatiye dayîn dê Biden biryara xwe bide lê wî biryara xwe nedaye. Baş e. Recep Tayyip Erdogan gefan li Emerîka dixwe dibêje eger F-16 yan nede Tirkiyeyê ew ê baceka mezin bide. Ew baş wê çi bîtin? yani bedellerin ne olacağını Bacı deçibe ez yine nizanim henek tişt henem prosaya endamtiyo Swêd û NATO hene dibek ew were paş xistin her wiha mijara Sûriye heye li ser Sûriye Tirkiye Sûriye û Rusya dixwaze İran jî beşdarî danûsandinan bibe. Erdogan divê warê de wek serokkomarek rast dixwaze bi Amerîkayê ra danûsandinê bike lê ev nêzîkatiyê ev ziman di demên dawî de li Tirkiye gelek tê bikarin dibêjin dê bacekî mezin bidin lê ev bac çi be eşkere nakin. Amerika aboriya Tirkiye kontrol dike her wiha ji ber ku Tirkiye endamekî NATO'ye bandoreke mezin li ser heye lê dê baca wan çi be pêwîstî bi daxuyaniyê heye. Emerîka bi aşikra radgehînîtin ku dijî asayîkirina peywendên Tirkiye û her wiha Sûriyeye. Erdogan jî di gotara xwe de daxwaz diketin ku İran jî bejdar bibîtin divê lêhevhatinê divê aştiyê de. Binerîna te Tirkiye divê mijarê de divê babetê de wê bi serkevîtin di demekê de ku Emerîka dijatiya xwe aşkira ragihandiye. onu hep birlikte göreceğiz. Em bi hev re temaşa bikin lê daxwaz kiriye İran beşdar be ev daxwaza Erdogan de bandorekî neyînî li pêwendiyên Tirkiye û Amerîkayê bike
هفتیا بوری وزیر در و ایران هاتبو ترکیه و لوی داره اگر که مزن هاتب آتیا نقاش کردن که اوجی بشتاری پروسه ببه امریکا دربار سوریه ده نخوازه پیوندین سوریه ترکیه آسایی ببن لی او دیجی برجواندین ترکیه ترکیه پنابر هنه نزدیکی 4 میلیون دخوازن او بین وگراندن اواد د سیاست نافخه ترکیه ده مجارکی سرکه به ایران جی دما بکه و ناف دوسیه هنک تبلهوی درست به گلو ایران دکاره چه پشتگیری بده ددمن پیش تا عمل بند داخوانیا اردوغان هر وها امریکا دیجی امریکا ناب امریکا دیجی باشکرنا پیوندیان به برس دکتر حسین وقت زانین نیوا جهان چاویوان له هلبشارتنین داهاتین ترکیه لگوری پیشبینیه تا لگوری وخواندنا تا یعنی دوان هلبشارتنان دا جاره کادن اردوغان ویب سرکویتن یان سالا داویا پیهاتنا حکم اردوغان دبیتن لترکیه Ben iç politik konularda از نکارم درباره سیاست نافخوی دا نرنین راست بیجم جبر کو پسپوریا من دوار سیاست در ویده نا داخویانیا هف بش یا ماسه شش آلی هنه برنامه این خو اشکره کرنه لنها باوه که مسوگر مرف نکاره شروعه که گشتی بکه چند روز برای هلبجارتن مرف زیادتر دکارن نرینه خو بیجه دما ام پارلمنتوی بنرن و رجا زنگان بنرن ام دبینن آک پارتی دبه و پارتیا یکمین ده هلبجارتن سر کوماری لمجاره کی جدا باشه برای حسین تگوت از شارزای پیوندین در و مال سر سیاست نافخواست نکارم یعنی شروعین خواه بکم امریکا کو یک جوان ولاتانه نها پیوندیتوی دیگل ترکیه وکه پیوست نینه لگوری نرخاندنات شارزات ده سیاست امریکا در ودا امریکا دخوازیتن اردوغان لسر ده صلاتی بمینه یعنی جی دخوازیتن معامله دیگل ده صلاتا کانو دا بکدن آبا ترکیه دا tabii Amerikalıların ne istediğini bilmiyorum. از نزانم امریکا چه دخوازه دوی امجا امریکا بپرسن لی از کارم و بیجن ده پیوندین ترکیه و امریکا ده پشتی سال 1964 ده دما هری خوی خراب دانه امریکا جهلا خلک ترکیه و ایدین نای حس کرن اوا پیوسته به پیشاتن داویین سوریه دیسا پرسکره که ناتوی ام دزانه سیاست در و در نیارین هر تیمی دوستن هر تیمی نینن دبکو چاره سر ببن دما ام سیاست بگشتی بنرن شونا سیاست تند سیاست کی نرم گرتیه به سعودی را به مصر را جی گرتی از دخوازم و میناکی جی بدم ترکیه و امریکا وک هفجینن بتمنن دم بروش شرع هفدکن لب و دکتور دست خوش تا پرسوکا سیاسانه دا تنک برسوکا زانستیانه دا هر بجید پروفیسور دکتور حسین باجی بسپور پیوندی ناب دولتی کل انقره دیمه و گلک سپاس